Dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo analizirati najnoviju epizodu vaše omiljene serije. Pripremite se za uzbudljive detalje, neočekivane preokrete i teorije koje će vas zaintrigirati. Ako volite ovakve sadržaje, ne zaboravite lajkati video i pretplatiti se na kanal za još zanimljivih analiza. Možda mislite da je Damla razotkrila sve, uključujući i Iskendera. Međutim, među onima koje je razotkrila nalazi se i njen brat i ujak. Zbog Damle bi oni mogli nastradati. Ako Damla u ovoj epizodi stigne kod Iskendera prije Fikreta i Javuza, oni se neće moći izvući iz njegove kuće. Od ovog trenutka Iskender neće ništa poduzeti protiv Fikreta i Javuza. Ako ih ubije, otkriće se da je Damla na njegovoj strani. Zato će glavni cilj neprijatelja biti Halil. Planirat će način kako da ga sruši. Fokusirat će se na Halila kako bi ostvarili svoje namjere. U 47. epizodi desit će se sahrana, a kraj epizodi donijet će veliki preokret. Iako ovo nije službena informacija, moje je predviđanje da će se dogoditi nešto iznenađujuće. Možda će Halil i Zeynep ponovo biti zajedno ili će se desiti nešto potpuno drugačije. Moguće je iznenadni napad ili oproštaj od važnog lika. Budite spremni na sve. Ima još mnogo tema za razgovor, ali želim se fokusirati na nove neprijatelje. Serija će uzeti kratku pauzu nakon 47. epizodi, a nakon te pauze najvjerovatnije u 48. ili 49. epizodi pojavit će se novi neprijatelj. Spominju se dva imena. Ferhatov otac, odnosno Iskenderov brat, i Esmin otac, poznat kao gruzijski Kemal. Mislim da će obojica doći istovremeno ili u različitim epizodama. Obojica će biti u svojim 50. ili 60. godinama. Njihov dolazak promijenit će ravnotežu između prijatelja i neprijatelja. Esmin otac će se prvo pojaviti kao neprijatelj, ali bi kasnije mogao promijeniti stranu, slično kao Davud. O Davudu ćemo razgovarati u narednom videu. Što se tiče ove epizode, bila je izvanredna. Iako nije bilo puno akcije, napetost i uzbuđenje su bili prisutni. Bilo je neočekivanih preokreta. Halil je pružio veliku lekciju Iskenderu i Šerefu. Ta scena zaslužuje da se pamti kao jedna od najboljih. Nakon ove epizode priča se intenzivira. Mnogi zapleti su se nagomilali, ali stvar će se sada brzo razvijati. U novoj epizodi serije Halil Ibrahim neće se smiriti dok ne uništi Kana, Šerefa i Iskendera. Sve zarad Zeynepine i dobrobiti cijele porodice. Kan će platiti visoku cijenu za svoja djela, dok će Halil Ibrahim uspjeti zaštititi Zeynep. Veliko priznanje koje dolazi od Envera mijenja ravnotežu u priči. Damla sa svojim ponašanjem predstavlja veliku prijetnju za Fikreta. Nikada neće prihvatiti Fikretovu povezanost sa Esme i povlače podmukle poteze koje će unijeti dodatnu akciju u radnju. Ali bez obzira na sve njene pokušaje, Fikret će pronaći svoju pravu ljubav i sreću sa Esmom. Halil neće odustati od Zeynep i ubrzo će biti sa njom. Kan, s druge strane, doživjet će svoju konačnu kaznu i platiti visoku cijenu za sve što je učinio, čak i svojim životom. Što se tiče rejtinga, serija je ponovo prva u ukupnom poretku. Iako su utakmice utjecale na pad gledanosti, sljedeće sedmice bi rejting mogao malo porasti. Šta mislite, da li je Damla zaista izdajica ili ima skrivene motive? Kako će Fikret reagovati na Damline poteze? Šta će Halil uraditi da spasi Zeynep i svoju porodicu? Ako ste uživali u ovoj analizi, ostavite svoj komentar i podijelite s nama svoje mišljenje o događajima u seriji. Ne zaboravite lajkovati video, pretplatiti se na naš kanal i uključiti zvonce kako ne biste propustili naredne analize. Hvala vam na podršci i vidimo se uskoro.